bordi let kesok pi pet parlok garak nak bordi pet hang to pinui iya ka jing ibang jong ki sok pi pet tentung dan ruding lao wai hab tung be ruding thì tang yo bam tang sisin mat pelat pi ani ibang ha pet sao ha kisok jangan pet se pekat ne perlok layo kini kisok ke ibang perlok lara pikwa song pet hang ni aku bordir perlok order ma pingin wan ra mangi hak kerdop ying jong pet ku blai sibur ne uri babalan ha tang mau menurut ciupan penpau dan kemat lede lapai dino ndak kau wai tu sei lah wai pet perlok kalau dak kuat hang nek pliang ya kisok dan klero bawah dasari ayam dia waduh ang ho teh mentah perlok ngan papso no pet perlok kalau dak kuat hang nek pliang ya kisok ngan berat na ikini kisiing ngan klek no ngan berat tentang kisiing aduh mana nak long buat da ayam na ya sat sa kreso sat presat ri sat dan dasar dengan ayam sat dasar ayam hendian waduh ang ho teh perlok mentah ngan pam no ya kini kisok pi sat ini sat ini buat hebat loh Lah klek besok mungkin dah. Bawah. Ugnat cara biar buat apa ini sadri juga sadri hello sana saya sami juga nih dia hello nak lihat baju keang nih ho oke jadi no lah jong kakap bamso hang ne lenti yang perlok dan kena deh kiba leg bawan jaga daw hab ayam sama kle so mungkin ngam tip kisat nem pada ngam ayam kiru ris
Mar kilasu one page hang ne hadin kamera jonga. Kadau. Wahai ko tingat na mga kasyo. Klik tangkat tor perlok lahu nih. Te perlok ka video jonga kalong tangkat nih. Kublai sibun kublai sajar ngu. Na pilapet cek ka video na bastang sebekut. Jo kublai dalam terkat pi haki kam ki jam ki jam pi mana kesini. Te tangkat nih kublai sibun ngin saya siam biang haki webet ki video.